Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. U MLA ka Mauthat Raishan constituency uba H Brolding Nongsi Jongaseng United Democratic Party ula ong baki khat saungut ki balapan pau kerteng yaladi kum ki nong yalam Jonga United Democratic Party Mauthat Raishan Circle bat ki balami dangshen na ka party kim dei satya ki khot Jonga UDP nrei ki don tang sangut ki badai ki khot Bashir Rahim Jonga party kat ba arngut pat ki dei ki bala ja laslem bha na ka party Hakajing ya keren bat ka Batisi TV uba Brolding layatu ba ka party galadep syong ya kajing yalang bat nolor kata layo jing tip shushu bagi dang don saki weipat ki badang thamai ki bakwa ban penyaso kum ki dekot jongga UDP General Secretary Jongga Motarashan Circle ula de pensyai ula de pensyai nrei kajing mi hi hak politik omdei tang ka Motarashan jongi ga kibri kiyami kano konstitusi don kibami don kibaru dengan asya mangne bagi tu khat sangut bagi ong ba kidei ki UDP kijongi kito te kim dei khat sangut kibadai hak kijongi yang tu kidei tang sangut ki UDP te kimi bat kito kibami ru kiba kamlong aktif ong tu kidei tang arngut laingut le tikilaja slem ha kilaja slem wadangi parti ru ngim dati pahatip gidang don ni kim don suban ni kata tende ke jingmi ke jongki la banong kakta la banong kakta te hapami da don hi am jingta de banyo compare ya ka arajar khatlai adu arajar khatprale ubami na ka parti ke jonga ki nongkit kam kimi adu saup ho rungut hau arjar khatra saupun rungut tang bahaka tu kapor kibami gide girong ba pakabat kim da kwa padeban le penmi kot khobor rane ban ai YouTube ban le chiki batisi la ne chanu kinum le ten rei nga tip sai ba saupun rungut kimi ten rei arjar kapra nga khamtam bun padban hau bau kimi saupun rungut rengatam jan arhajar tementa ngila da besong menin ru ya ka SDPT te ngila yo ru ya report na ki keleng jong kisnong kitau ki bakwa ban rung le ki babun ba hakapati UDP ki jongi menta te kan sadon ka por ya pi ki ne ru ngin sapen i ba kan no spa kan no pongut ki rurong ba kinwan rung sa UDP ngimpat kwa mataban kren sakmat ngamar ba ka parti ki jongi ru hapo Motarashan menta ka bambut ki babun ki briu ki pek parman ba datang ka UDP menta ka regional party kabala ban ai jing sakri ya ka state na nang ni sakmat regional party ngamar kumolong menta hapo ka Motarashan gejongi ka SSP kadai ka regional party kabala khamhe bro sikata bat ka jing ya le hapo Motarashan dungi ka dei bek bat ka SSP Teka SSP menta kala dapat earlier. Ikong violin ibadai i kandidat jong ka SSP itu ilami no ila late bani le naka NPP. Te lawan mi pli da i ba chaklian war na umdai utrai konstitusi. Te umut ban wan yele apo Motarashan jung. Tiki beriu jongi na po ka SSP ong ya ubriu ku bomdei utraja ka trai muluk kumdongin siwele ya kersan mo andala job sa ingin ya kendu yu mo hanrei ladang kersan yi kong violin ru ngim kwa namar ki kasi jongi po Motarashan ni ong ka NPP gede parti karo kumpa ong paro ya parti UDP jongi pede pong kasia parti kijong kucing sengau, mo waro wong kasia parti, kasi jengi wong karo parti. Te apa Motarashan kene ke NPP kampat rung. Te ke SSP pada hakajing pai no jong ikong violin wan banabahar konstitusi te ka
ka konstitusi jungi te kam itu yo banama ubik ustad utem kan gonoru ai ba unsi syari du traja ka tra mudu kata ka de jing sno jong pai ba apo matarsan te hang ong ba kata ka jing mi ke jong kita ho oi mi kan sadar ka por padengi sa pemi kan no pungut pade ki baru kin pun ki barung ya ki pami